Malai lau mali a ho e ki mo lele ai tonga ko tonga pe fia ki talitali lele ki mo tonu ki o mo unia ngongo mo le te o tonga uloa ki mo waka e mafo ki e televisione tonga ki he hoani. Wakai koe ki ngahi ulo i ngongo. Hoko ato e whakataha e whale a lea o tonga a pongi. Whamonia tonga ni mo siaina ki ngahi a lea pau tō koni ki he whakalakalaka ro tonga e i tonga ni e minista ki muli a siaina. Pea tapui au pito ano toi tautai i moko unu i he tau e ni ma pelaya ngiai o ka mata i he tau ni. O ku te iepe me ngahi mo kehe ana yange whatahe me tau wakai ki he whamawitame malai o stipoti pe he whoki ki he tuunga o e aga koe wakai lewa eni ki he whakai ki. Ko whapapau i me office e whale a lea tonga e hoko ato e whataha e hou e ki me mi pao e whale a pongi i he taimi hongo fulu pongi. Ko hoko atu e ni e whataha hiri ano toloi tu oua i he mahina ko si. Ko lua ki toloi na e mga tuunga ia mi he kore e puleanga ki whawhainga maali e a hono whakakato i ngāwe ki he pātseti whangaanga ki he tau wanua watolu. Ko toloi hono wane mga tuunga ia mi he fie mau ke whapapau ia whaunga ngāwe me ngahi ka venga whakalao i hoko atu e whataha ko ia ai whale, whikau aki me ngahi tūtu uni whawhamau anga ke whatatali anu hiri whaki, o i tau tea ke whahiwha ka ho eiki me mipai tō wha, ai e ko whahala ia i whamau anga. Ko hoko atu ko ini ai whataha ko ia a pungi o kukau kiai a hono whawhua ka wai i ho eiki me mipai tō tolu, ai na nau me atu ki tō apule anga o kau kia eksea. Koe asini ta mau inga i he rotonga ni ki he whale a lea koe patseti e amanaki ka kato i he aotou no e mahina ni ai ta o whapa a ngā lorotonga. Nei o si whoki atu he pongpongi ne ministanga ki muri a siaina wengi hiria ka kato a neafi e ngahi whakataha whatiplome tika i tonga ni wahi whanua tū pola mo e whaiki ki o talanoa ko ia. I he aahime ko enia e eiki ministanga ki muri e pule anga le paplika i ka kai o siaina wengi nā ne uraki whātau wholofola ki he tamatui, ki ngi tupo wono he whiawhia nea he palasi whakatui. Ki mua petoki taitali whapule anga ia he eiki pale i miahu ka miliko mo pule anga, i he ofisi whapule anga St. George. Ne hoko taipe ki a whātaha diplomati ka me minista ki muli a tonga ni, ono polo whekita mo loa uto i ka manu, o whahauka i pe me whamo one le apau i he ngahi ka venga kehe. Koe ngahi ka venga koe nini kau ki ai e palani ke whasisi e pisi a tamaki e ngahi whatamaki whakaina tula. Koe palani ngā aue whi whakamo o ni aki o whetoko ni aki e whalakalaka wha ekonomika. Koe mea ngā aue ki he ofisi o e kastomu ka pe he whoki ki he lepi sainisi ki he tohi nima pe koe fingerprint. Kau ki ai me whakalahi mai ngahi toko ni ang maheni pa me he kakai o e wahenga Dongguan pa me he kolo ko Guangdong i Siaina. Kau whoki ai pa me palani ngā aue ki he ngahi ngai whakalilei ki he mala e kula, whataha mo ngahi ngau e ki he pē. Mahina whoki e whataha mo i kau whai o ngongo he ahoni, nei kai ki to iai ha ngahi ka vinga kehe ne tālanga i ihe whemea aki pia mo e eki minista ki mule pole angale paplika ka kai o siaina, wengi, lolotonga ine mea o ahi mai ki tonga ni. Lolotonga ia ni whamalo i eipe he eki pale i mea ho ka meliko e ngahi tokoni ko whahoko mai he pole anga siaina, tālo hona fotu e wafa diplomatika e ngofonua he tahiwe hiwa walu. Kai ke koe ahi mai minista ki muli a siaina wengi ko ene mea mai a me fisi hele na ahi ki Hamoa ki Ripasi mai otumotu Solomoni. Nā ene mea teipe he pongpongi o e ahoni o hoko atu ene mea o ahi ki ngai whanua e Pasifiki ki Vanuatu, Papua New Guinea, otumotu Kuki, Niue me otumotu mai Kolonisia. Ne kau whoki he kau whalawa wengi e tokoni minista ki muli whataha me kau whalau ke he pē. Ai ane nau mea pe ihe hotele tano a. Koe uruaki whataha whuki eni e mea ahi mai e minista ki muri ko ia e pule anga siaina ki tonga ni, ai aga whakatau wholofola ki he ne awhio ki ngi tupo wono. Ka hili a e hoko taipe ki he whataha pa mo eiki pale mia be he whoki ki he pule anga, pea ne toki mea whoki atu a pongpongi ki he ngahi whanua ke he Pasifiki, o kutoi ki ne mea ahi ki ai. Mai ngonga le te o me television tonga pa me he palasi whakatui pa me nukalofa ko au wahi whanua tūpola. E ka mate hiwi ke kaha ua e whoki ko toa e whāna wako ki loki ako o hoko atu ai e nā wako. Ka hiri eni e ngai whataptapui me he pāe mo ngā whipea hoko atu ai pe ki e COVID i tāhiwa, ai e kua lau i mahina ai nau nofo pe o ako me api. Na nā wako pe o whawhau i ngai polokala maako nei whamawhola atu i he leti o. Ko na whaata o e whāna wako ki nā whoki ki loki ako nei whahaia e eiki pale mea hua kawa me liku
Roto ngai whakata me kau whai ngongoi hoa tae whiawhi oi aho ni. Nas lere pe foki ai high school. Bagai o pia o whawewea ko na lere me high school. I weekend e ua ko e tau positive cases. Hau e taimi antahe hongo fu. Ai ko ai whakaukau ai kamneti me he whare ikono mai me he DMC mo potai mo'i o ku sisi feo ko ha risk pe mo ha me te ni ala tau pe te ala kake ai positive cases pe ku tari ai ke foka to ai ko kamata he monite ka u O ku kei whamamawha i pe mihi pōtunga e mo ui e maho i ngā hono tui e nau malu i ki e whafonga. Mo ui hai sini pe hei kino tau hia wāmama o whai tangata i e mahino koe whānau te nau whoki o ako i hiwi ke ka au. Kei ngai whataptapu i koe ni o ku kei nofo pia tongani i he māmala no moli. Kua whapapau i ni me pule lahi o pōtunga i tōtai to ke tātou i koronga hauhala whihi o ku tāpui au pito a no toi tōtai i o moko hunu i he potu tahi o tongani he tauni. O ku mātuunga eni me sisi i au pito ai hae mea mo ui koe ni i he potu tahi o tongani. I he whamatala to i tāhala whihi ke ngonga e le te omo televisoni tonga. E malapa peke to e ova i he tāui ni maa ai tāpui hano tōtai i o moko hunu, kai tukuangi ha taimi ke whakaili ai mea mo ui ni. Ko e whi tāui le ua koe ko mariwa tūna e whakatai mo hunu, pene ale mo hunu o tau ke tunga tōlalo o pito pito. Tako hiko koe mauwakai ko ke ola tōtai tako sine alua o ke tunga si o pito pito. Kai ke toi sai e ola tōtai. Pakoe ke toi whakatai mo hunu ki malolo e tauni. Ko i tā o ko sine e whakatai hana tōtai i o moko hunu i mahina e wha o ka matami he ahtoru taha o me ki ahtoru noa o step te ma. I e tau mua ke tō koni ke whanua ke hike ngā hiwe sia whaikonomika me ko viti i tā hiwa. Kāna e holo au pito i lahi o moko hunu ko uhine kei tō lahi peka kaina nau talanga taa o tōtai i moko hunu i he taimi na e tāpui ai. I ene pehe lewa, o tapo wai te ki tāhala whihi ki he kakai hoi whanua tau te whido ki kau tōtai i moko hunu, o ku mahu inga ki nau mui pau ki he tūtu uni o ku tuku atu, kai whāma i moko hunu ki he kaha u i he mahino, koe taha eni i he mauanga mo uile lei ai ngāhi whamili lahi i tōngani. Mau inga pito pe ke tau talango fua mui kai kohi, ko e ka pau e mau ki tau ke tōtai e mo honu i taimini o ku pau pe ke hoko atu ke mea whalao ke no whakailo, ke āwerewa o whakailo e ngai mea koe. Ko e ka kore pe ke tau, ko tūnga koe kuia mo honu i taimini o tōlalo au pito. Pea ngau e patu ngau e ke hono whāma i koe a mo honu, i ngahi community ko hi pe ke lava ke koe whakalahi, ke lava whalakalaka ke ai tunga koe mo hunu pa malawa ke tau exporti pe me ngai whāma he tau ke tau. Ka kore tunga koe mo hunu he ngahi area po taha tonga ni o tōlalo pito. Ko whāmu ke tāpuni a ngahi tau ko hi ke lava ke nau tupule kina ka lava ke toki hoko mea ia ngā ue ko ia ki hono tautai e mo hunu. O ku whafuafua ko e paanga e nima ki hono miliona ni tāna ki e tongani i he tā o ko simi hono tautai i he moko hunu. Tuku ke hange e paanga mi moko hunu na e utātu e ngahi kautaha ki tua pule anga. Ka o ku whafuafua ko e fo i moko hunu e whātis male toru miliona, a ia koe tonia e hiwa noa na e utātu ki tua pule anga he tā o ku o si. O ku toi whamawhai he tari kita mo ui e maho inga o e mo ui hai sini he rotongani, ke hike ngai vai lasi fo o ma fola i ngai whanua o whimai ki tongani o hangi i ko Australia. O rotonga ma fola ai vai lasi ko e monkeypox i Australia, pea kulahi ai tai lili na whai pea o mai ki tongani. Nei pe hete ke tāsi alia kau ola, o ku kei hoko atu pea no whafoki mai o i ka kaimitu o pule anga o kau keia Australia, neongo e COVID i tāhiwa mo e monkeypox, ka koe mea maho inga i lortonga ni koe mo ui hai sini. Neongo te eki ki whahame i kau taha mo ui a mama ni ko hato o maha ki whamaman lahi e monkeypox, ka ku whaipehe potu ngā mo ui e ngahi palani mo toha teo ki ha taimi, e a o mai e vei las fo oni ki o tau kau a whanua. O ngā akpe fisia e prae tatau koia he COVID taha hiwa. Ai tui e mas, ai whano, ai tauhi e wā mama o. Koe na tula tatau pia ke ngā akoia ki he monkeypox. Te kotui koe taha ia tutu ni le ia whai fisi. O pai ke fu mama o ha tau whare i pēa tau tolu ka pau te tau whai e tongani. Ai a koe anga e kongo ia ke taimini.
ke kai fonua ta fito ka pau hata ha me ngai fonua ko ni o pe asi ha te ai monkeypox ka pau wa hata ha puke e ka fola mai ko ni mai no fok te na o mai pe ke fai quarantine ko na he nima ta he ba ma o ai o ton pe ke ta to ka ke ngai me ka ke ta pe tu e mas fan o fu va pero pa ta puke he mofi kare pe ko pasha me ana ukiri doktor ke report mai ka mal tolo ke mat tolo fasi o ki ai pe forma va he to ta go ka fa anuncio aya ko ngai me pe ta mini ka kono moni ona ya o kwanga pe ko grave ni nai ko risk ko fonga ke mafola la ya monkeypox o fuke maulalo pe o te ke fua o ke tunga paru tama ke ngai ko COVID tai ba tau fai pe ai sio ke pa ku pe ka po ke ka kai ke na ke to pa na pe mo tau ki pe ai sini tau ke va ma mau mo tu e mas ta te fito ke ka nga o me ka kai ku va ma ta fa me mo ko fonga e ma oi hata he vai la sini ko feo hi va ofi ta mi lo loa mo to ta ku ne ma o ai vai la si ko tau to tono to kiliki he kilo to ta o ku ne ma o I ripoti e ngā hikau taha ngongo I tō pule anga koe tōko ni mangiao ni me ni ma eni ko nao mao e vai lasi monkeypox ka o gea Britania, Amerika, Kanata, Australia, pia ko a watu eni ke da whaaki whahi hifo o Awhilika. O ku whamawhai me he komisoni uhila ato ngā he whiema o ke whapapau I ai tōko taha ko ni whahoko hanga au e ki he waiataki uhila o ku iai hane lai seni ma o uhila. Ko hi ka whihalaki a honu whahoko I ngā we e malawa pe ke hoko ha mate pe ko ha mama. Ko hiri e ni honu whakatoa ngā I o ku kei hā mai pe ngā we ta e tokanga I ni I o ku te eki nau lai seni ma o uhila pe a koe tokanga te liha mo ui e mole. Senori tatu I vai mo I whaikiki o tala noa ko ia. Pehe e ofisa teknikale komson uhila atonga mo se vai polo, ko anga maheni ka hoko ha mate pe mama me he uhila, ko lavea pe ai wai ataki. Ka malawa pe ke hoko ha mate me he whihalaki ko ia ai hoko e ngahi waia I loto I he ongo mui I waiataki. Ko fui lanu e tolu koe anga maheni, ko kulokula, pe mo e lanu uri, mo lanu mata. Aia ko osi o mai pe fofonga e lao, o ko osi ai pe o whatatau ki he tūtuni ngā we, osi ai pe te ungawa ke rea whapala nge pahino te minolo ke alu ke ngai fo wae a kona ko ka pau e feto o ake ngai fo ene hono tu I ko wae a ngai fo ilanu ko ne tolu na lawe ki ai ke ngai te minolo ko ni ko me une fratu ponga I ko ai o I ko more mo tata te fito nge me a ku kamea ange ko ai si ko ai ala me peti pota te meni u te ara kita ku soki e umea ko ia matunga ia he whihala ki konia ano tui he waia koni ku ta no kai ia mo mea ko whilawe mo vai ange ko misini fo mo u pamu vai mo mea fili la hita ia uila vai vawe apito ne totolo ana I he vai ia koni whihala ko mea koni pa une whatupunga ia soki taka pai tuai ngā ue whakahau whika e wiko e peo more mouni. Ko e ngāhi kautaha e wafitu I tongani, ko laiseni e nau ngāwe whakauhila, ko e anga whakatonga e whakahoko whawhamili pia ngāhi ngāwe whakauhila, o te eki ke whapapau I pe ko mau laiseni ai ngāwe whakauhila e kau ngāwe uhila o tau kole ke whakahoko e ngāwe. Ne te whamatala vai pulu ke hongongoni e I kai ke whakalao ai ngāwe peheni, I he tuu ko ia ai lao ai uhila o tonga e malawa pe ke whakailo ai toko taha ko ia. Ko ki nau tō koko te ke nau mau ai tuunga ko ia, te ke nau whakakakato e mau a ofisi ka nau hoko ko toko taha mau laiseni. O koe rewa e lao ma kehe ke mo whakailohia ma rewa e mau tolu ia kalaspehe. Ai e ala mai e lao ia koe whakailohia ki ngā ue tai laiseni. Pe ko nau pa usi na toi lao ko ia o nau ko lai ta fo kia ko nau tala ke kakai e fonua ko nau tolu ko nau osi mau e lai seni ka kui kai ke pehe ia pa ku ko ngau rewa me ko nau tolu ko nau mau lai seni o ko lao ia ko au pe o
o fula he na tanga ta ba ma wi ku to na laisi pe ko ha fa nga tunga pe ka uia wa ke amore mo wi ia na nga ta tokanga ia la mai rewa pure anga ia ta fa ko ia ka fe tu wa ki holo he hoko ha mate o kai fu ke tau fa ambe he o nga ko ta nga ta tokanga o mai tanga ta hala ko fa fini hala ke ni fa nga wi ko fe ta po pe ka kai fonua ku tu ko ki se ni te fa more ki ko ke totongia ki hata he toko wa fitu ko ni ki ha fa nga wi ko ya e si a no ai ke fa hoa ki ha o more mo ui pe ko vela te kolo pe ko ha tu nga ya o ki ai fa hoa ke ki se ni ko te ke fa more ke te o mai to ta to to no ko ke ni fa nga wi ko ya ko tu ya ko ma ko me ai ke ma fa tu ki ko ke ka kai fonua ke na fu ta nge ho me e wa te tau alu ke mama pe ko tau ai e pau mo hao mo malu Kai ke he okfale e komson uhila ke kakai o funua ke te aange e whapapau i koe toko taha ngawe uhila i ho apinofu anga koe toko taha maulai seni aya e malawa ke whapapau ia i ho eke ho nau ai dingo fua pe he ke whetutaki hanga tonu ke ofise komson uhila ke whapapau i me iai. Ma aya ngonga le tio me televisione tonga ko Osnolita tu i vai. Pea ko kaunga lelei au pito no tau he ngahi tūtu uni COVID i tahi wā ki e holo i ngahi wha ilo ki hono mau i e lao ki he whitapaka i e ngahi wheitu u whapule anga senorita tu i vāia i pē mui whai kiki o i tala noa ako ia. Kono whakaha e ni me he ofisa ngawe tapaka mālolo ko le o molotu hawea o kwawhia maali au pito hi laloto ngani a i kai ki tui hā mai hani ihi o nau kei mau i ai lao ki he whitapaka i e ngahi wheitu u whapule anga i he mahino o ku holo ai whaka i lo. Koe toka ngā lewa, ke hoko lelea toi pe ai mo ui whakapotopoto ko ia i he kahau, tau te whito koe lahi ange hono tauhi o i whakataputapu e COVID i tāhiwa, i he tauhi o i wāmama o whakaitangata mo i whiohi toko lahi o whai ai whitapaka. Koe holo ange e mau i o i lao ki he whitapaka, he ngahi whitu u whapure a ngā. Koe konga lahi, koe tokonia tuka koe wifi, ke ki taimi hifo ka ngai tau pe mo ngai taimi kai orewa hono mau ko he kansa o ko tau hanga ki tau toruia i he COVID he taimi ni mana tu o tau hanga he COVID ka wai ni i to la ku fe fa mahino ka ko taimi ko o ko ke hanga he COVID pa ke pe alo pe au ia tau te he mau lalo akau pe mau fare pe mau ngai fitu ifi ai ke roi ai ko una fuka fra ho loto ke ongo yo ke fi mari e pa ke ongo ke nonga o fatu uta maki au pitoia ko me e fra ma tokanga tu ka tau to ko o tau ma uta paka o hinga hono fa o lao ke fa si pa mo ki tai me fo hono ma ko e kansa pa mangahi mau ko e tapaka ka ke ki taimi lo atu aho mo ui. Ko ia ko ku fala tola hi pe ke ka kai fonua ko fa malo o ku fo ma alunga au pito ai pou ia ai ka kai tola tu ke aki ni to si una utala pe o una popula kai ke hanau fanga mari ke onge ke nau firi tau ataina o si ata pe he kui kai tapu e feitu ko to o te ke ifi ai o si whakalao ngai feitu ko ngai fare mo ngai nofo anga fata anga o ku whakalao lao le rei au pitoia pe ko koe o koe tau taina ke whiri. O pehe toko lahi o ku haisia e nau mo ui hono ta ofi e nau wifi e ngai feitu whapure anga kanai pehe e havea koe konga peia e nau tokanga ke he mo uilelei e ka wifitapaka mo uilelei e toenga kakai o e whunua ai o ikai te nau wifitapaka. Ikai ngatai, ka ok os iai pe ngai feitu utotonu mo pau ke whai ki ai fi. Kai kehe ku kei kole ai pe e havea me potungai mo ui e mahu inga ai whingau aki whakataha me kakai whunua i hono ta ofi au pito i whitapaka i ngai feitu u whapure anga. Ikai ngata e ni holo i whakailo, ka ke te tokoni ki he mo uilelei e kakai o e whunua whakalukufua. Mai ngonga le tio me televisione tonga, ko Osnolita tu i vai. Oku ikai ke totongi ai revi i ho o vete pe fe ave ak paanga mo panke langa whakalakalaka o tonga. Ki mua pia tau mawai te te wakainge pehen ki ngāhi tala noa lahi o i aho.
Hoko ato e whaataha e whalea lea o tonga a pungi. Whamonia tongani mo siaina ki ngahia lea pao tokoni ki whakalakalakalo tonga e i tongani e ministan ki mulia siaina. Pea tapui au pita no toi touta i o mokuhunu i e tau e ni mapela hiangiai o kamata i he tau ni. Kei ngahi ngongo pea i he lea whatunga ki he whiawhinu i e whaamune au tāki le leiko toa pea ngahi ngongo ni ki alotu whale katoa pea. Whamalot ki tau kei whi au mai, kaoli reani polu tele ka momi a.